Ali čekajte, jezička barijera, pa imamo u našem gradu i Kinezi, koji nemaju svoje kvartove, onako žargonski rečeno, po znacima navoda kvartove, kao što ima romska populacija, ali nikome ne smeta kada čuje kineski jezik. Mislim da nikome ne smeta ni kada čuje romski jezik. Ne, ja nisam mislio na jezičku barijeru kada čuje u školi kada čuje srpski jezik, pa da ne razumije tako je. Ima slučajeva da će u romskoj porodici gdje se uopšte ne govori srpski jezik, roditelji ne komuniciraju sa decom. Na srpskom jeziku. Na srpskom jeziku. I onda kad dete krenu u predškolsku ili u prvi razred, onda je to problem. Onda ne može da razume ono što mu učitelj ili vaspitač u predškolskom kaže. Znači mora neko da mu objasni, postoji sada ovi razni romski medijatori koji im pomažu, asistenti u nastavi postoji. Im pomažu da im objasne da im i tako da. Ima neke reči koje apsolutno ne razumiju deca. Sa druge strane, kada smo kod jezičke barijere, ono što je pokrenuto i očigledno će postati tradicija, barem što se medija tiče, da veći broj medija u našoj zemlji popularizuje upravo informativni program ili jedan deo svog programa na jezicima nacionalnih manjina. I to je ono što, barem RRA zaista ceni na osnovu toga, su mnogi mediji dobili dozvole za rad nakon ovog poslednjeg konkursa. Tako da recimo kod nas, što se juga Srbije tiče i Leskovca pre svega, imamo dnevnik, tačnije vesti na romskom jeziku na radiju Leskovcu i regionalna informativna agencija Jug Press koja je pokrenula takođe određeni program na jezicima nacionalnih manjina, pa tu je i na romskom jeziku, na albanskom jeziku, pa čak sada i na bugarskom. Ali ono što je interesantno da je prilikom istočnog gradskog veća, kada je gradsko veće odobrilo u jednom trenutku finansiranje svih medija u Leskovcu, u tom ugovoru je stajalo, to je bilo pre nekih 5 do 6 mjeseci, u tom ugovoru je stajalo da su svi ti mediji obavezi, baš zbog toga što ih finansira nekim delom i grad Leskovac, da ih finansira se iz budžeta, da su obavezi da imaju program na jezicima nacionalnih manjina, pre svega na romskom jeziku. Nijedan medij, osim ova dva navedena, nije ispunio to obavezu. Čak i televizija Leskovac koja je imala emisiju na romskom jeziku, tu emisiju više nema, jednostavno nije izračeni program. Kako komentariš? Znam kako, ideja postoji. Mi smo radili, ja mogu samo da se zahvalim Radio Leskovcu, na izrazitoj želji pre 2 godine kad smo uposlili jednog radnika Roma koji radi, kao što ste rekli u vašem radiju, emisiju na romskom i informativna emisija svakog dana čitanje vesti na romskom. Tačno je da smo u junu mesecu gradsko veće donelo odluku da svi mediji koji se delimično finansiraju iz budžeta grada imaju svoj program na jeziku manjine. Međutim, to se do sada nije realizovalo iz razloga što je odluku i komisiju trebalo da formira Savet za međunacionalne odnose grada Leskovca. Savet za međunacionalne odnose grada Leskovca je zasedalo jednom, nismo imali konsenzus svih članova jer nisu bili prisutni, tako da bez konsenzusa svih članova nisu mogli da donesemo nikakvu odluku. Međutim, upravo danas smo imali jedan sastanak, razgovarali smo da pokrenemo tu akciju, da pokrenemo takvu jednu akciju, da ja iskontaktiram sve medije, što ću učiniti najvjerojatnije danas ili sutra, s jednim zahtevom da se ispoštuje ona odluka gradskog veća koja je doneta. Međutim, uradit ćemo jedan projekat da bi imali, u tom projektu će stajati romski informativni program na romskom jeziku, ali naravno sa romskom redakcijom, da bi mi sami radili program i onda svim medijima koji se finansiraju iz budžeta grada dali gotov materijal. Ja predlažem sada napravimo jednu pauzu muzičku, nakon toga se vraćamo.